Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawing nabuslon agasat yo. Kablaaw mi kada kayo naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawing nabuslon agasat yo. Agragsak ka itanta na yanaken timanubut ari jay bilen, isak naptay tinaidadaten tatlong bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragragsak ipalit na puno pa naginayat tatlong maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagkao di ari anang marswa iti gloria alleluia na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Kada kayong naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawing namuslon agasat yo. Kablaaw ni kada kayong naragsak a Paskwayo, isasangbay barua tawing namuslon agasat yo. Agragsak ka itantang na yanaken timanubut ari ijay bilen, isak naptay inagdadaten tatlong bendisyon na masagrap tayamin. Paskwa manen intay agragragsak iparit na puno pa naginayat tatlong mapanag espiritu ti Paskwa managkakapya intay pamaysa. Paskwa manen intay nga ikan kanta panagtao ti ari anang marswa iti gloria alleluia na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Na imbag a Paskwa tay asa nga pada. Adun abalay tainap na pananmi nagkankantaan nakipaskwan mi kita na natata ket adda kami na umaymet asa nga adun a lugar tay income na panan ili ken baryo tay income nagkapuan kita ket income met ngarud nagtenga tuy balayo tatang kenyanan. Adun abalay tainap na pananmi nagkankantaan nakipaskuan mi ita na natata ket adda kami na umaymet pasang naibig. Adun a lugar tay income na panan ili ken baryo tay income nagkapuan kita ket income met ngarut nagtengan tuy balayo tatang kenyanan.
ken ragsa ket tinamnama lumangto ken sumantak niguran-gura intayo iwagsa tapas kwa manen Paskwa ang nagasat Di ka ingit libnos na rupa Di ka agimot Di ka agpaidam Taday tay mangted ket mapagasatan Tay mangiranot ket maparaburan Kaman sabong ang laylay agmurmuray ka apong malay takada kami inka makitanggay ragsakem aldaw anak nuan sa guday na isurat ken na iletra na isalaysay iti santa a Biblia ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y daga umay makipagbiag kada tayo aming a pinarswa Nadanunanen aldaw ang agasat naipasngayen ti Berbo a Mesyas ket ti lubong anyan nga nagragsak Paskwayo amin kagayem ken kakabsat Ari ti lubong naipasngay iti kulong nanumuken inggit panglaw naintay pagbuwadan inaldaw-aldaw di Paskwa iparik na tirik na panagiin ngayat awan kumat gumurgura intay nga damin nagragsa liday ken labingi intay iwagsa Paskwa iparik na tirik na panagiin ngayat awan kumat gumurgura intay nga amin nagragsa
liday ken ladingi intay iwagsak. Isu imayani kada kayo umay kumaglaaw tanadayaw ang balayo sa mime ko na nga isarunod Diyos imante naragsa ang Paskwayo. Isut imayani kada kayo umay kumablaaw tanadayaw ang balayo sa mimit ko na nga isarunod Diyos imangpet naragsak ang Paskwayo. Magtengan bulan ti Disyembre nagpayduma unay nga ragsak mi tambakan tay isasangbay ti ari amang ispal ti amin nga umili pintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay investi tandat Paskwa anyan a ragsak mi adandayan pag nagkantantami. Daga nga inkang patpatken kablaw mi inkay katimuden ipapuso ken inkay riknaen simbeng talna ken kapiat tayo amin. Paskwa no awan ka ket numdaang tuy puso ken rikna sa miweng ti Paskwa awan ser-servina nasnas ken pailat ka Adam biag kong dito'y den na